ଷଣ୍ଢରେ ମୁଁ ଯେବେ ମରିବି ମତେ ତୁ ସ୍वर्ग द्वार नहीं पड़ी କଥା କହୁଛୁ ବାପା ଦ୍ୱାରଟା କାଇଁ ସିଧା ନେଇକି ସ୍वर्ଗ ଭିତରେ ପଡିବି। दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକଟାକୁ ସ୍କାଣ୍ଡାଲେସ୍ କହୁଥିଲି। मौसुमी केरल छुईला बढ़िया कथा केरल पहुंचलानी आ जल्दी पळि आसीबो षण्ढ एथर चाष कब मागिया हमरे मौसम एथर सीधा केरल आसीबो ना 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर रे रहबो।